Ufunani David? Cela ukuhlala endlini kaJehova. Hawu David. Yona nto ayifuna le. Uma lelo David ama-award awakwazi ukumkhusela. Udumo alukwazi ukumkhusela. Endabadabile kusandlini kaThixo. Wathi lento ngeke ngikwazi ukuyenza namandla ami. Manje uThixo angiphe ukuhlala endlini kaThixo kuyacelwa. Balisa abantu abebelapha. Ngoba bekho. Oh yes. Kukho izinto ezigubha abantu apha. uDavide uyibona balento alizohlala ngodumo apha enkonzweni. Apha awuhlala ngeprofession. Apha awuhlala ngozalo kuba ungumntwana ka-elder. Apha awuhlala ngemali uba unikela kakhulu ukudlula bonke abantu. Ukuhlala kule ndlu kuyatshalenja kudinga umuntu athandaza. Ngiyayifuna le nto. Hawu Davide, nemali awuyifuni ngemali. Ndifuna into eyodwa.